Hey guys, we just figured out there's some hidden. I found you. Baracyari bato bafite ubutunzi, bamwe barabukoreye abandi bavutse bisanga mu miryango y'abaherwe. Reka nongere mbahe ikaze abakunzi b'ibiganiro byacu, nizere ko bimeze neza aho muri. Uyu munsi turababwira urutonde rw'abana 10 b'abakire kurenza abandi ku isi. Aba nabo umutungo wabo wabashije kumenyekana. Ni Clarisse muri kumwe. Ikaze. But I wasn't any good at that, was I? This is not my favorite of all the responsibilities. Part wardrobe consultant. I thought I... Ku mwanya wa 10 hari umwana witwa Danieline Hope Marshall Beckhead. Danieline yavutse tariki 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2006, avukira Bahamas, akaba ari umunyamerikakazi. Azwi cyane mu biganiro bitambuka ku mateleviziyo atandukanye muri Amerika, akaba ndetse anamurika imideri y'imyenda. Ni umukobwa wa nyakwigendera Anna Nicole Smith, warozwi cyane mu gukina filime no mu kumurika imideri, ariko yaje kumenyekana cyane mu mwaka wa 1994 ubwo yashyingiranwaga n'umusaza w'umuherwe wari ufite imyaka 89 y'amavuko witwaga J. Howard Marshall. Biza kuvugwa cyane mu itangazamakuru ko nta rukundo rwari rurimo. Yakomeje kubinyomoza, gusa uyu mwana akaba anafite isumu byara witwa ARI Beckhead. Ubwo uyu musaza w'umuherwe nyina yari yashatse yapfaga, urukiko rwanzuye ko nta kintu na kimwe uyu mwana agomba kubona ku mutungo w'uyu musaza, kuko byagaragaraga yuko nta kintu yasize amugeneye imbere yo gupfa. Nyina w'uyu mwana yaje gupfa nyuma gato yuko amubyaye, yishwe n'ibiyobyabwenge. Ku ikubitiro uyu mwana w'umukobwa Danieline wari ufite amezi 5 gusa y'amavuko yahise ahabwa akayabo k'amadolari y'amanyamerika nk'umurage yasigiwe na nyina. Uyu mwana Danieline amaze gukura yatangiye kumurika imideri y'amakampani akomeye harimo nka Guess ndetse n'izindi. Kugeza ubu umutungo we ubarirwa kuri miliyoni 15 z'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga hafi miliyari 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 haza Ivan Moana. Ivan kuva mu mwaka wa 2016 yabaye umuntu wa mbere ukiri muto winjije amafaranga menshi abikesheje YouTube. Uyu mwana avutse mu mwaka wa 2005 avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba afite channel ye ya YouTube yitwa ISI.10 HD. Yatangiye anyuzaho video zisekeje uko abantu bakwitwara mu rugo ngo batabangamirana ndetse n'udushushanyo twa cartoon. Yaje kuba umuherwe ariko binagizwemo uruhare n'ababyeyi be kuko basanzwe ari abahanga mu guhimba ibiganiro bya YouTube. Imwe muri video ze zarebwe cyane yarebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 145. Ku myaka ya 17 y'amavuko Moana umutungo ubarirwa kuri miliyoni 18 z'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga saga miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 haza umwana w'umukobwa witwa Jojo Siwa. Uyu mwana ni umwe mu babyinnyi b'abana bagaragaza ubuhanga, araririmba, afite ibihembo bitandukanye yagiye yegukana mu biganiro byo ku mateleviziyo ndetse na YouTube. Ikindi kandi akina filime. Azwi gukunda kwerekana ubuzima bwe bwa buri munsi kuri YouTube. Afite indirimbo nyinshi ze zitambuka kuri channel y'abana yitwa Boomerang. Umutungo yakuye muri ibyo byose ubarirwa kuri miliyoni 19 z'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga saga miliyari 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Jojo yavutse mu mwaka wa 2003 avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2020 yashyizwe ku rutonde rw'abantu 100 ku isi bavuga ari kijyana. It's been cool, like all of this whole process, like the filming, like. Ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'abana bafite amafaranga menshi ku isi haza umwana w'umukobwa witwa Valentina Paloma Pinot. Uyu mwana ise ni umuherwe w'umufaransa witwa François Henri Pinot, na nyina uzwi cyane mu gukina filime witwa Salma Hayek. Umutungo w'ababyeyi be ubarirwa kuri biliyoni y'amadolari y'amanyamerika. Usibye umutungo n'ubundi ababyeyi be bazamusigira, ariko kugeza ubu ibyo atunze bibarirwa kuri miliyoni 25 z'amadolari y'amanyamerika. Yavutse mu mwaka wa 2003 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ndetse azwiho cyane gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ku mwanya wa 6 hari Ryan Kaji. Uyu mwana w'umuhungu ufite channel ya YouTube yitwa Ryan's World,
itambuka ibiganiro bye bigenewe abana bafite hagati y'imyaka 2 ndetse n'imyaka 6 y'amavuko. Channel ye iri mu 10 za mbere zifite abasubscribers benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwana YouTube ye imaze kurebwa n'abagera kuri biliyoni 56, ikaba ifite abasubscribers bageze kuri miliyoni 33. Yatangiye ibiganiro by'abana afite imyaka 3. Ubu ku myaka 10 y'amavuko umutungo wibarirwa kuri miliyoni 30 z'amadolari y'amanyamerika. Ni ukuvuga saga miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 haza abana North, St, Chicago ndetse na Psalm West. Aba bana uko ari 4 nabo muraperi Kanye West ndetse na Kim Kardashian uzwi mu biganiro bitandukanye bya televiziyo. Kanye West ku giti cye umutungo barirwa kuri biliyoni 1.5 z'amadolari y'amanyamerika. Aba bana nubwo ababyeyi babo batandukanye cyane cyane biturutse kuri se wagaragaje ikibazo cy'uburwayi bwo mu mitekerereze, ufasha umutungo wa se ndetse n'umutungo nyina afite, buri mwana ukamugabanya abarirwa miliyoni 65 z'amadolari y'amanyamerika. Ku mwanya wa 4 mu bana bafite amafaranga menshi ku isi haza Knox ndetse na Vivienne Jolie Pitt. Aba bana b'impanga nabo mukinnyi wa filme Brad Pitt ndetse na Angelina Jolie batandukanye. Ababyeyi babo ubwabo bafite amafaranga menshi bakuye mu gukina filme n'ibindi bikorwa bitandukanye. Urugero ni nk'ifoto yabo ya famiye bose bariho n'abana bafite yigeze kugurishwa muri cyamunara miliyoni 14 z'amadolari y'amanyamerika. Akaba nayo foto ya mbere kugeza ubu ngubu y'abastar yagurishijwe amafaranga menshi. Nubwo ababyeyi babo batandukanye buri mwana abarirwa ko afite umutungo ungana na miliyoni 388 z'amadolari y'amanyamerika. Ku mwanya wa 3 haza Blue Ivy Carter. Uyu mwana w'umukobwa ni umuraperi Jay-Z na mama w'umuririmbyi Beyoncé Knowles. Ku myaka 10 y'amavuko afite, Blue arimo gutera ikirenge mu cyanyina cyo kumuririmbyikazi. Hakaba ndetse hari n'indirimbo yagiye agaragaramo za mama we zinegukana ibihembo bitandukanye nk'indirimbo Brown Skin Girl. Umutungo wa Jay-Z na Beyoncé ubarirwa muri biliyoni irenga y'amadolari y'amanyamerika. Mu gihe uyu mukobwa wabo Blue abarirwa umutungo ungana na miliyoni 778 z'amadolari y'amanyamerika. Blue yavutse tariki 7 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2012. Ku mwanya wa 2 hari Prince George Alexander Louis. Ni umwana w'imfura wa Prince of Wales William na Princess Kate wo mu bwami bw'Ubwongereza. George wavutse mu mwaka wa 2013 nubwo akiri muto ariko arakize cyane ndetse umutungo we urenze kure abakinnyi batandukanye bakomeye tuzi bakina filme. Nubwo afite abavandimwe 3 bavukana ariko niwe muhungu wa mbere Prince William, ibyo bikaba bimuhesha kugira umutungo munini kurenza abavandimwe be. Umutungo wa Prince George Alexander Louis ubarirwa kuri biliyoni 1 y'amadolari y'amanyamerika. Ku mwanya wa mbere mu bana 10 ba mbere bakize cyane ku isi haza Prince Moulay Hassan. Uyu mwana akaba ari Prince mu bwami bwo muri Maroc. Yazunguye umutungo wa se Mohammed wa 6. Umutungo wose w'umuryango w'ibwami bwa Maroc ubarirwa kuri biliyoni 6 z'amadolari y'amanyamerika. Mu gihe umwana Moulay yavutse tariki 8 z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2003, umutungo urimo kubarirwa kuri biliyoni 1.5 z'amadolari y'amanyamerika. Moulay utaruzuza imyaka 20 y'amavuko kugeza ubu ahabwa inshingano zitandukanye zikomeye harimo n'izo guhagararira Maroc ku isi. Akavuga indimi nyinshi harimo Icyarabu, Igifaransa, Icyongereza ndetse n'Icyesipanyol. Reka rero twongere tubashimire abakunzi b'ibiganiro byacu naho ubutaha.